Jadran u Santa Clari bio je središtem u kojem su se okupljali Hrvati koji su nakon 1945. iz političkih razloga morali otići iz svoje zemlje. Nekad brojna hrvatska zajednica koja je ovdje živjela, neposredno sudjelujući u izgradnji mjesta, gotovo je nestala. Većina obitelji preselila se u glavni grad Limu ili napustila Peru. Malobrojni članovi okupljaju se tek u rijetkim prigodama. Dom Jadran ostao je samo uspomena na jedno doba u kojem su mukotrpno gradili život i budućnost svoje djece. Tako i mi želimo unijeti ovu svetu misu našu prošlost. Radio sam u Limu na nekoliko poslova, međutim kad sam ženio, ima sam par solesa u džepu, također moja žena i babica, isto i ona imala nešto i tako sam počeo farmu. A što sam ti reći, na farmi ljudi su malo prosperirali, jer su došle poslije bolesti, to je na te farme. Onda međutim ko je više iša, pozna nešto farmu ili bakune ili tako nešto ve cijepljenje, nekako je mogao izdržati obogat se. A što sam je uvijek rekao, ja sam bio protiv toga prokletao komunizma 100%, a naprotiv Velasco Alvarado je više bio na lijevu stranu, on mi je dao da zaradi novaca. Radi čega? On je počeo tu oduzimati sve i ove pustare i šta ja znadem i ove farme od goveda, od svega i onda je on, da ljudovi koji su imali farme velike, to je malo uplašao, prodalo je to i metlo novac u džepa, ja nisam imao previše, ja sam imao oko 5-6 hiljada peradi, jel tako? I sutradan sam ja, onda su jaja bila, kad je došla ta vlast, ta vojnička sa Velasco Alvarado, onda su bila jaja 17 solesa kila. I u roku par mjeseci se diglo na 35 solesa, jel tako? Da sam umjesto zaradio sol 2 na kilu, ja sam zaradio 100 na 100, što kaže Italijane 100%, ne? Počeo sam raditi kao mekančar. Ko sam zataknuo tamo za Sur, na fronteru tamo i tamo sam radio se i onda našao se nekako, nije tako ni dobro, ni slabo, ali našao sam se. Ko ne žali svoje zemlje, da je najbolje svoja zemlja, tuđa zemlja, tuga golema. Nije kao svako da je najbolje kuća svoja, to je najbolje. Ja, asi je. Ne mogu reći da se sjećam, ali moji roditelji su nam pričali da kad su 48. došli, ovi starosjediovici koji su se osjećali Jugoslaveni, otišli su u taj slučaj u prvu luku, tu u Peru Kajao, pa su znali reći našim roditeljima da su razbojnici, da su kriminalci i tako. I to nas je zabolilo da znamo da naši Hrvati su mogli tako od naših roditelji misliti. Ali ja mislim da poslije preko toga se dosta prošlo i jako još je bilo to za vrijeme Jugoslavije prije ovog rata kad smo se mogli naći na ulici, pa bilo je poštivanja, pa na te stvari se zaboravilo i kad je došlo ovo stanje rata tamo, poslije 1991. pa tako brzo smo se ujedinili, sporazumili da to je bilo stvarno jako lijepo. Mi smo odrasli u Santa Clari i u tom klubu hrvatskom, klub Jadran, a bio je isto jugoslavenski klub, to je bilo naravno za vrijeme Jugoslavije, tu u Limi, pa jedni su išli u jedan klub, drugi su u drugi. Kako se zna, u jugoslavenskom klubu bili su Hrvati, Srbi, Slovenci, Makedonci, a u hrvatskom klubu samo su dolazili Hrvati. Ponekad su neki Srbi isto znali doći, pa nije bilo nikad problema.
svaki je mogao ući u taj hrvatski klub koji poštiva osjećaje prema Hrvatskoj. I su dolazili slobodno i nikad nije bilo problema nikakvog. Moja generacija rođena tu u Peru, ja mislim da većina se manje više snašlo. Većina su stručnjaci. Neki su otišli i posjetili Hrvatsku i tako došla meni prilika 92. da odem malo upoznat onu zemlju koju sam, mislim, već dosta ja upoznao. I kad su me pitali, tamo sam bio u radiju, u Bjelovarskoj radiju, jer su me pitali ako ja sam zamišljao Hrvatsku i ono što sam zamišljao i što sam u tom trenutku vidio, ako je bilo neka razlika, moj odgovor je bio samo mi je falilo staviti noge tu. Mislim da sam i onaj miris poznao. I dobro, vratio sam se poslije mjesec dana, danas sam tu, radim kao psiholog. Posebno radim u terapiji braka, terapije familije i drugi problemi psihološki. Malo nekako sam se ubacio na slikanje, nikad to nisam studirao, ali mislim nekako ide i uvijek svoje motive što slikam, može se vidjeti su hrvatske motive. Mogu reći da moj život kod dijete bio je za mene krasno jer bo svi naši Hrvati što su došli s nama, to su bili ko za nas i za mene i za moju cijelu obitelj Muhvić-Pintar, naša familija. Mi nikad nismo rekli jednoj osobi gospodin, nego stric i tetka, jer bo to su bili za nas naša velika obitelj od Hrvati. Imala sam lijepu uspomenu od Peru, a također od Hrvatske, jer bo moj tata i moja majka, kad su došli ovdje u ovu zemlju, nije bio dan da mi nismo sjeli ili legli na krevet i moj pokojni otac uvijek nam je pričao od naše lijepe, drage domovine Hrvatske. Pa onda uvijek nas je učio da volimo našu dragu Hrvatsku. A isto moram da kažem da ja se osjećam pola Hrvatica i pola Peruanka. Kada će Boži snage nam daj, za ljubav, vjeru i mir, jer vjerni smo mi, bez tebe svi, daruj svoj mir. Mi nombre es Milenka Brajson Butrica. Mi apellido croata es Butrica. Zovem se Milenka Brajson Butrica. Moje hrvatsko prezime je Butrica. Moj djed je Hrvat i ja sam druga generacija. Yo soy la nieta, ¿no? Segunda generación. Actualmente tengo la nacionalidad y es por eso que también estoy muy interesada de conocer, Imam hrvatsko državljanstvo i vrlo sam zainteresirana da upoznam svoje rođake.